And Jesus said unto him, Verily I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise. May God bless you. Amen. Tin ani chuan a hnena ti tak mi vin ka hril a che voina hian ka hnena paradise a yom ve ang a ti a ama ring tu hnena I suat husoi open na som che ro se. Amen.